internetske mreže ponudili su posljednjih godina nove oblike komunikacije koje su u svakom slučaju brže nego što je to nekad bilo. No tako se mnogi će reći izgubila toplina, a kako je izgledao Facebook naših baka možete vidjeti u Narodnoj knjižnici Petar Preradović u Bjelovaru. Ovako je izgledao Facebook naših baka. Nije bilo djevojci milije nego dok je simpatije u spomenar napisala posvetu nastojeći je šarmirati ili prijateljica mudar savjet. O ljubavi, o drugarstvu, o nečemu što moramo zapamtiti, neko kao uputa nekati za život i tako. To su već bile stare, ponavljane stvari većinom. Ne, kao u pjesmi nešto. Rijetko je ko izmislio. Neko je nacrtao nešto, a neko i nije, samo je napisao. Spomenari su se najčešće darivali djevojčicama. Ja sam ga dobila negdje 51. Moj prvi spomenar. Moja kuma je divno crtala i onda mi je nacrtala nekoliko tih slika. I ja sam ga i ispunila, ali kad sam ja otišla iz Bjelovara, moja sestra ga je nekom posudila, poslije nije znala. Umjesto laptopa ili tableta, djevojka je za posebne prigode dobivala tu nekada vrijednu bilježnicu koju se s vremenom punilo riječima i crtežima. Za ovaj putujući muzej spomenara zaslužan je mladi bračni par Novaković. Cijeli projekt je nastao iz hobija. U biti suprug je slučajno surfao internetom, tražio nekakve stare ploče Rolling Stonesa i našao je na stari spomenar iz 1910. Kako on inače piše reklame i bavi se riječima, jako ga je zanimalo što su ljudi pisali tih godina i kupio je taj spomenar. I tu kad ga je donio doma, u biti osvojio nas je duh tog vremena. Priča uspomena nastaje 5 godina s najstarijim primjerkom iz 1839. Sad ih već u kolekciji imamo preko 350 i onda sam je rekla ajmo ove godine raditi malo izložbe da pokažemo ljudima kako je to nekada izgledalo, kako su se ljudi pisali, kako su se poruke ostavljali. A izgledalo je jednostavno, toplo, blisko, s mnogo zaboravljenih idiličnih mudrosti.